Kardom kaduan semai pinilitum isia tumo je than pana lake nabala tumo itum laso tumo ke itum pilo Bible long tame long namji itum First Samuel chapter 25 long tum theknam namji ledak to liro jo tum pori namji ledak mo lang damon ali tum thang hem los name la pen adal itum pilo David Saul re chopen ke cepat jok di Saul re chok ke pathi ji pu David kat bom na hutsi laso tumo e plan la pen ke do laso je pilo hala so tumo long ke nabal pinilum telo hala sunit ke pilo he was a businessman but he was very harsh and evil in his dealings pusi pu pila he was very harsh jingkino plep dio la nambal la ka la halo ya nambal de pila la jingkino plep most me alang long isi mesen hormu do so mesen hormu ko pila alang li apiso bigel amen ka bigel do la ka bigel mana she was very beautiful and intelligent sipudi intelligent ho la lang me chot ta kali re set be with brains de la sepila hala so no chi ko pila ha nabala bangke harvesting apolo mere sak ang mi ki phu porlo la song mi jor sela tum tangka pani long polo sa ningat ha ning chparong apolo sona hutsi David stame arjulong lo machi ari sang thon pulo da ko dun serago ha nabala tum ke mere sak ok that ki chu ki jun ningarong apolo la si dun serago ri tum patame hang chomot ko anna do nam palu do not hang ut hang uri David bang thanu pa melo ri sama to mama sari so to man tam lo na bala no hang lam lo na bala bang ani kuma David lo ha ra nang tar go no nam ke ha sakor do ma hem phu hem chu pon nan ni kat thap ko la chokrem thap chokrem phu re ra nang tar hoi no da check phit lu amasi David ari sang ho to bang ke pichiru jo mat la so lam bang David pan thanam dalo ma David bang ke aning thi pick ha thi hak la pen thi pick khang jang lo a chiar nok san phlo dan lo ha no na ma ni la so na ba la pen hem ni thani a he ari sang ho a hem atuma sor pani pathi lap lep ute ar nam sim phan atai na pen ni pathi lap jang ani thi pick khang jang lo masilang ari sam no ma dama bang phor klim ni along dun lo ha ki pathi dam po la so no na chi pilo apigela phan bang na ba la sakor bang than OMP jo lam tha jo David a sang ho ke wang kuna hutsi ma chuning ri hutsi itu ma hem phu na bal ke check nun top ta lo amara pikir ta oi ko son la ke David ke ron ke chadana type pula phane la song thang ngi de ki very low ha tom ala soni de than hita lo expression break dak wala son mane son lo the sopen potsi pilo apikela bang non man na hala hem no maku piki to ke choga jon hamu no man enam sarang wan bal van labon hala dak thap sarang itum ko pia jon tulo ma thap no dum pon sarang na debe no thonam sarang sin tum chuni dam kale te ngi ki velo ma sin da tum dam sarang rak lo la pena huchi tor long chitong lo dewi da tum tame ke pa thi ji phan na pala pena hem tum phan ke pathi ke bang bom huchi la pen apigel tame ka chuduni phan ka chuning ri dam ji phan ke dam una chitong lok lo aso ka chitong una chi pilo apigel bang dewi rak keng ri chodom krup only thak sun tuk si alang dam boma alu sai lang sun tuk si alang chordong krup si pilo chuning ri lo o em phu ni si chok chelo ne pinan ke ki lupi ka bang la ke thang da chini ne arna malam da chini arna phat ardom de la ke thang da chini ne pot si ne phan le nang din so tha la pen itum nang so ra ni tu phana pe vir de ri tha chuning ri lo ha jong si ni tum phana pe vir de lok tam te arnam stame ani oi lak ji arnam ke banghan pran ke en ke ani hang hep walam David phan apigel bang than pa me mat David tame ani rum hak ani ki thipen alang ani ha samjin lo ani ham telo are apigel ko sonor sulo lakin phan arna malang sinang ke than thu masine ni samtok non ki chu ni pran ke ani penang pajok lo son ki ma thai gal sport ni alang phan ke ro pilo alang alang dang tu Bible long tame thek long ji alang phan rolo pen alang ak chuni vid me taxi dengsi tum dam pa mi lo chu kak dak lo la pena so na huchi pila bigel bang hem le lo hem le pisi da jo na bala bang ekdom ningar ma chupi hor ki jun ke kan di hor jun ta sabok hang tab re la son da do ho kan phap re la son do jo son thai lo he was drunk thoni tum Bible no technology he was drunk masi hor ki jun ho masi a bigel bang tamel hailam tham te lo because hor ki jun amdi phamte ya alam le thata la ke ani ngelu tingi de tu la pot sipilo apigela bang so aju ke na bala phan la hai David ki pathi ji bolam hang than the that si ada prang la tum thur hut hor kang ri messi than si ku pilo David alam than lo na bala phan ta na bala bang ku pilo
lah hai dan than tab riho ko ma David dabat mani lai pherin nok dik sing thalu tami pila Abigail bang than pamilu are David ke nu ron isnan ba Goliath thapan ki pathi ma ane munit phan Aaron ke sedan a leader a type po han sinang lason ki phere re ma mat ha oh lason klop phit Aaron klop phit khangjang heart attack long long paralyzed der na bal ke ama ni ke ba phi alang phan ke arnam si al phan pathi lo jo la son lai tu atomo ke la halo la si non ni tum la so tomo pen jok pilo tum ke charli dam ji ante soni hor mai tum lang na ma charli ji dopik sami tum soni hor mu lang na ma isi ke pilo tum Abigail son ni tum Abigail son al so si tum chiri ni ji tum riso tum tami ha kere set arnam phan ha ka phere thek arnam alam ka chini ba di Abigail sami arnam alam chini pa me arnam phan ardom ver la spot silang David phan me thanek ser lo arnam alam dalang thanek thep so te lang na Abigail tum heme si vir tung Abigail la virun tung ta me nabal ki vir lo ni tame Abigail ke reset arnam phan ka phere ba hala la intelligent she was very beautiful and intelligent ku thek long lo tame ala mathematics kere thai me phan lagi pudam li dake la pen ha geography kere phan lagi pudam li la mang ke arnam phan ka phere thek la pen arnam phan ka chini thek ha la solam ka chini pe na phan si intelligent ki pudam thai lo si tum la son also si ni tum tame riso tum me tum chiri du nang ji la pen also mar tum tame la son de Abigail son si tum Charlie du nang ji la pen son taxi ha soni bank ke na bala son ni tum tame pin sumar tum te kam chukle ma chodam du o business chuklem thailo kapre kam chuklem thailo tangka pe ni son du po aur pe tum ni tang de ti bahan rab du ni ta rab du de te especially ke tum ha arna ma kam ekle ma dum phat ki pudun tot kane jinun thap la soni tum dolu budang te na bal son tum han arnam sina pa bearded hello tum chali tum ji hi ku la pastor la so pastor thili ji di hoini si sut ke pi ni la di ko so mata thailo lo son ji dun thap ni pu ka so pastor le lo lo son gari ni chen nam la hai si ne ba kam le son tum ma tha tha ba ni je so na te na bal son than pa bearded chi ni ma ku asi tum la sonia soni alam thi tum ning chi bi na tum Abigail soni tum ha alam ke ni je dog jin ning ji arnam lam chini pa me ning ji ben ko nasi itum ke than du ning ji chi pare du ning ji me chini pa me Abigail son asi tum also smart tum me la son charli tu na apen itum pit smart me la son also li tum long li tum me kai chi the tum youth pen mo summer kai sami tum me senpu apen na bala son itum arnam ka me klem tum arnam ka ma chodaya tum phan ki tum puru thap tum pru nang ne lo tum arnam sar dom pi na po apen rap na po an pen ki la soni har tum charli pon pa me na pen tum kai lo smi tum la le klem pon bom na sikado sme kroilo ni tum la so tum me jo tum kai chi thela kam pa bang pol pe da tum lang tum la first Samuel ni tum dak tok le lo mo na tum lang da mot si kado sme choro lo na klang pot si kardom ko son la pini na bala tum mar du me san la di si tamai tum na bala son le ke charli du nang ji gali Abigail son si tum Charlie du nang ji tum Abigail son ni tum dolo thak ma milo te ni tum kai ta me sen po tum ha kiso kisum me job po la pesan thak si ni tum Abigail son tum arlo tum chiri lo tang te tum mo samar ka tum me sen po la son ni tum Charlie pon bom bang la pen la son thak si ni tum la son tum mo che than don bom lang pula tang te ni tum ha na pa chini tha komen along ni tum hanang than tha ko pi tum se gar jong tum ma la pen ko pi tum se ka chini lang ma ni tum tum nang than don bom po na tum nang than don bom mo komen along la posi tum hanang support dum lo mo choro lo